Bishar yang ke Voice of the People Party yang mentahi ngatuk berpat kat cabang alik kia kembu kiong kembu badan nipe meraibet mengkatakan jakat baja bat MDC bat MLA yang ala yang ke Voice of the People Party nida kuat bini bagi Voice of the People Party Kamsin Shah kalong ke AKI kabas ngotunat odon kibri kibangai kenduk kiri orang mak kat semangalik kiong barden kajing kermen juga jat pemberiu ke desa tangga ke Voice of the People Party telah nama fi ke PPP ru pisat syukur lakut keri pakai jat pemberiu bat ngaru nganun trek bat kat bucu ngan tangga wari ke epic ke juga katakan ke jin sisya nengiu kon kinangalam ngidon ban ong ye kipat ba ko kipat ba bit kinangalam juga Voice of the People Party kisale abetang api upat ba bapinam pagla lana bapi kipat baru bidang pagla lakut kejat menteri kejat nagatana weton kam yang kinangalam baju upat ba banum pagla dalele UN hagame ka kenti ke pemerintah benar upat ba utit kuno mentahun Bishar ya ke Voice of the People Party oh nama kita nanti kita sedang berpinsutu bakla mentah dalik pan jingerap dalik wat ki jinge kiong kuno nama berpat ba mengenai wakersan pra kat habadon Mebor mapi lagi live pun riu teligi constituency ngira jok hadu live pun teligi constituency lana kadai ke election MLA katang lasin syar marwai ya ke celah ke cungi ni jok live pun teli Nimsem lala bancak haki artli ki constituency apa sorslong bat hang pe tok riboy nama kadai ki jaga gebrak hampun pat lesi ki gi cak meri ke dalam snow atati ini noi kembang ada mentak mendai banguan man kop nene ban keren selong Wei pak kijak meriu, kila ai kia ini, kila wan banyak kenduk ini, kiong AMP setengah Voice of the People Party, kabalak ban kelipat ya ke Meghalaya, niru ngin membakalasu, ngin ai ke jinggersan, nama kadang ban ke jingek ke baskem, baga Voice of the People Party, kan yo lai perusan, ki MLA, nakal lai pemriu, teli di konstituensi, ko kipat ba, di nomor kata-kata. Katan kami ini mentah banlang kita penskam ya ke cimur ngin sat kelut di store di sini ngin highlight ya ki way bikin pensuto pagala ini ndai ngin hadu bangenda ai ki ya bor hau atupra ya mentah ngin empat keren ye ngin empat Bishar ndai ngin sestang ban Bishar yu pat ba ya ka VPP ya ki nangalam jong VPP nadu usnam atupra upai ba udani ka ban Bishar ini nadu usnam atupra ono na pintuk bor ini ndai menta ko kipat ba ngidang jana prengat ma jong gajingale ngin hapan yele oh wat mentangan itu ipi hadin jong ka MLA election hada jiak linting la tray la yat bat ni la tray ban pempre ya ka MP election dangdon subun kita semua artatin ba kata ka PPP kan job dan di parti yang ingin latih lagu ni job ni BPP tamangin perkat dong dia tambah betul pak nomor bagai ikan biit dan si upat ba ni upat ba kumbalang itu ulangan star banyak Islam upat ba umpat yang kini kecukai upat ba umum syair bagla